Дорогие друзья, вашему вниманию творческое подношение от Государственного бурятского академического театра драмы имени Хотсанамсараева.
울기뇨다가 보랴통 운지하던 울셔해 거르 가서라서 말라고 빈다가 훌빈 반도나 빈다가 훌빈 만도나 Мянган саған адуң хүрек, мералың харен хатырна, ағылығыр дылғыдың бұсәдіжі, хальсіне дәлідір хисіна. Байғал далым дойдет енің, барыс құрдың күлгүдня. Тумың хуға адуң хүрек, тұрйың құрйың задына. Ханчизген мұңгын тақар, хапсығын құрмай сапшына. Байғал далым дойдет енің, барыс құрдың күлгүдня. Саясын чирадың үрік, сойырың харен қатырна, айылға хақынар инсғалың, айың холыру урялна. Байғал далым дойдет енің, барыс құрдың күлгүдня. Алхан турхыдымны, отты жабахан дылхымны. Ашытың абырыл түкшер ұршадак борхымны. Заялымны замда, хахиж ябахан сахиотымны. Замемне губысыя, заложыведак заяшымны. Эртің еғылылда, етігіл байолахан өтігінірні. Энерхи сетхілі арохы тарихын өжінірні. Инік дұрны дулы бадырулахан ханинірні. Ирғу домны балжы тадырыхан уринірні. Тобидылхан яхар хамтырыхан турыл нотны.
Тушықна болха, тухегінің хың ашынотны. Нахане хомсая, беден техім жиді бойы тітні. Чудне сағағар мұнды емділсік таныл нотны. Харғидымны азатала хайрлыдық хангамны. Хармандымны алтын ғуғыдық ажылны. Хамық біднея, тәрак бәхін аршынея. Хан түнгірен ұршол ғыжа, сігнік шым. Алтын дылхын, тоғы күргі ғыжы ябағында, ашытын жарығыл. Эңіл қағыжа сігнік шым. Хидасыны оревор, химариду хидне, сагам буде уртендера, сакёсы мугнудне. Хуnude нёса ботыл, хуnude ханын хутсыл, хукшым хуне недалыр мылзыл, хугыде эхин тонот. Сумбар олай мар ялдал, сытхёне ондырбе, Одыр бури хышгыдылы гырже, ол зейхота гаршотоме.
Зорлам хуноде сэж зохана долан долин хидне Инак дурне химарин, инедел кедернанки, элге зурген, дара элин телин хидне. Послание Хамбаломы и Текилова читают заслуженные и народные артисты Бурятского драматического театра. Мартықты шуғы, мұңқыламын ғұрвың үрдінен әдістатты. Оғыл ұғы, ұрғылды шадымыр, ұхам білік тұғылдыр, ошырылды арбейі, шоқылы болғыжы бұрылдулығың. Орды залуда бойың хуряғың байлікте, залун ұхре ұшырғың табың соқса, ина алтын сумбыр оғылымыта, онсы үрдейін шымікте бұйытне, емгініл уғия амырғу. Оғылты, Ені сөмін сағай далаймыты шабыр херісо. Орғыжын ұтық бәріхін, ені сесік мүті. Тавын соқсың арвайхын модың мүті. Ошырылты қане табын күсіл, көру мұндырор, дәрік дауғы, тұңғылық әңгу. Ошыры қарығын ханым жын толатындық болығын егіж қылымын. Алдығын шоқы кірдінеті күне сұлоты шытыние алат. Ошырқын бұрқы, бұрқыны шашын үрдінеті ошырат. Анығы залғықын бұрқы, ошыр дариламын үзілігінен ие, ағылты борой үрттің сеңілін ұдыр, хур худоды алдақ. Ойлын шиғуя бағар, Инин ағыныңа исістері, ұртты ұйлың, ұлан қойғар, қойнығын ұлдулың. Оршықты ұқылы әзінер, ордаған құтылықтың. Орыған сар, сады юртымсыды ошықын сақта. Орық, амарық, ақыду, үт зорин ұт бұғыдер, үні орамда ұлдыжы, қойнығын ошықы күн тола. Охан заягуи,
хоряжы хомян ини эдзоринудин. Онса харабалқаха анда тоғ уғигжа урдазаларыхан орен деді бұрқыды бұғдерін намнахан ошарар. Анда сағай килан, аршыланғые зүрхігейда ұзот, ахылуғей арван саған үйлінудта арылдақты. Адаметте сақта, өсісе уға, захявалыған қылықымня, анда қылықышия юман уғида. Оңғыр шасадара Махон суха Академический драмный театры Акалшудемалың артисттері зүгі Амыр мұндайымды таптожы әмін хит. Спасибо Бурятскому академическому театру драмы имени Хацанамсараева. В номинации «Сольные исполнители» в музыкальном конкурсе исполнителей на традиционных бурятских инструментах лауреатом стал Ринчин Манзаров, учащийся детской школы искусств села Кырен Тункинского района, руководитель Бимбаевна Наржима Янданова.
Ринчин Манзаров, село Кырен Тункинского района. В номинации «Ансамбли традиционных бурятских инструментов» в конкурсе исполнителей на традиционных бурятских инструментах мы приглашаем ансамбль духовых инструментов «Недл», село Орлик Акинского района, руководитель Зарикто Аюшевич Ринчинов. Ансамбль духовых инструментов «Недл». Диплом лауреата вручает член жюри Надежда Цыганова.
культуры «Шахтер» Селенгинского района города Гусиноозерск. Ансамбль «Саган-Дали», город Гусиноозерск. В номинации «Лучшая эссе на бурятском языке» в конкурсе эссе «Феномен Этигелова» мы приглашаем на сцену Веру Сагановну Дандакову, Еравнинский район. Амырмында Иванага хэхым ятагны, амырмында аратзамны, мұнадырын әхін хэхым ұдыратанна бұл тейітні машылат, амғылым бәділ ең қыз оры екісіні бе. Хан бұламаты мені ұлзалға ғын, Иванага хэхым ятағы зоң ұртты зоқты,
саған нор ерге досым бедің, ашам болықте ұлзы да бағорыңным жина. Намаре сақ, мен ғынемін зон табен қойраны арабадаки хары. Талы дәйді яшы мұғлын дебадық адомал, ғұрып қонер, табер тарғыны талы дәйдар бұлшына. Енді тімді егірін табелдің қарықтына. Бурят дегілтеғім учебут бұйылдының адына. Убығыт құқшыт жүйе, Ишкие татан мани мағзыме ұншынат. Худыр бағжығыр құбыт, ойы ұтығызығы тез алу басығыт. Ажалы дұры ашады бар еді ғырын қайнот, ихісігі де тұғылжы ажалдың хамалсынат. Күнзің ұбылды білді жібейна. Неге егірі ұшқыр, нары ұшыбуне оқ қашқыран долды ба. Ені сылымы күдір, дәйден шұбыт шүйі көкелдіна. Даша дұржы құбуқын тұрыбы. Абы жемен кірілдары табержа, тамақын бұлыжы ябатарейн, үш тұр, үйкі сұғы қайырейн, наға барабат. Қорқайда, орaya дол таманы хатайқын құбуң, ошыр бұлы көрінді, бата базары, ринчің надмет қойыртта, қанедейіне должа, қара жыл күжі келбі. Даша дұржы құбуқын күні қолдан доқын, Хубылығың, оқан бадылты, ұрықша ғана тайқанған. Алын жылны доңғыржы қодарына, хүдей бұлы тұрқыны зарысы ябақапта, арабын табынағында, неусар тергелжі, аяр ғұрыбын жоғат мадыны қадар ябажы, ана дасың ғұрыжы ербі. Инде бұдден шажыны ғорғал шыдылжы, өпшін әріте балаба, қолдың ғабжын әріді құрттыбы. Ана тасында күн зонда тұғыржы, қорын ғұрымын жылда жылла. Сашыда алын жүмінді мүдігі шыдыл қарылдыдықтері, суғлы, дармшын тазын қодар ебілжі, құрылсыла, олым бұхыл ұлжы, тұғы дүмнілігі тұғыра. Сашыда еніл ебіғын нағында күн зонда тұғыржы, отыл ұрықша бұқы хананим ебалда. Менгі үйінзің қорен далаңында, далын табынағында, ленқыбы сісіге тұқыл майығар ғонқы, құбырғыда сұғылылжы, бұлшенге гірі дүгін өді екілі. Менгі үйінзің қорен далаңында, наға бара. Бе қойыр мен ғарығын қойырынды де қабірі харада, ебілігін дасыңғышыжа, Хамбалама дашы дажы келелікті ғару күжі, орымы да кәдесті құрттыжы ерім бәніп, күнзің алында, аяр қолын ғаза күрінуді олың әлші керінке, болты хүзің, күзігілің хамбаламады мұрғына әдесті құрттынып. Дасынаға ғарыжы күртте бұшқыда, қарығың ұзығын ойы күті ғанер қабау. Яға дала жүгле қоғысатсы бұйын зандықына ұжығынып. Ғайықылты, бейді мүрттім кәдешін жүзікідің, хан балама дашы-дашы тегелі бұйын, амеды құны бұйдадыля, бұйы мақабатта соғаза бұй, ұғын ән бадасу, амеды ғыжа тапшылықтына, ямар отқышанықтып, яжы бұйымыр қадағылжы шадап ғықымасылдың отта қариу ұғый. Тағдышы бұй табыры балыны бұ, хан балама дашы-дашы тегелі, Сісің мұрғын ұқан баталтекің, екі ғорғолы, үртім шыдылжы ғорғынайын ашығыршы балыны ғо. Тон-тонертағайын үлтіп янзайым ұрғымылы шымы ғо. Аля оланы едігедік ашам болығайды жығы ғо. Байын дылғыр, боря дарыны бұшқы шыдырғы құбуң, хан баламыдашы дашы тегелі. Нахында бұқы дылқын қанер қыл, боря дарадымны, Амғашқыл балынылда, үнілда мені олзылға, мане батмайхым. Ну и сейчас, дорогие друзья, выступает лауреат нашего фестиваля в номинации «Лучшее эссе на русском языке» Арсалан Георгиевич Алексеев. Здравствуйте. Называется «Чудо веры». В наше время люди так часто куда-то торопятся, порой забывая про самое главное, про самих себя и про свою душу. Мы каждый день куда-то спешим, куда-то опаздываем, задумываясь, что в такой беготне проходит вся наша жизнь.
А можно ли вообще это назвать жизнью? Всего лишь 7 дней по 24 часа, из которых большая часть времени мы заняты зарабатыванием траты денег. И так каждую неделю все повторяется вновь и вновь, меняется лишь погода за окном. Деньги стали для нас единственной ценностью, а не гордо воссели на пьедестал почета. За них люди покупают и продают свои души. А взамен ничего, кроме инфляции. Мы не верим в самих себя и даже в Бога, мы верим только в деньги. Даже забавно получается, когда люди, не верящие в Бога, молят Его о том, чтобы Он дал им денег. Не о счастье, не здоровье, не любви, а только деньги. Как последний раз вы находили время, чтобы сходить в Датсан? И не для того, чтобы о чем-то помолиться в экстренном порядке, а просто так, для души. Говорят, что звук крутящихся барабанов успокаивает. Вроде бы несложно найти немного времени, чтобы остановиться и подумать. Хотя, может, даже и не думать, совсем ни о чем. Просто стоять в умиротворенной атмосфере Датсана с блаженной улыбкой на лице. Это ли несчастье в современной суете? В такие моменты задумываешься о смысле жизни, о том, что все эти деньги по большому счету ничего не значат. И именно в такие моменты понимаешь, насколько важно верить. Не важно во что или в кого, важно просто верить. Вера помогает нам в трудные минуты не опустить руки. Благодаря вере мы развиваемся в духовном плане, осознаем то, о чем даже не задумывались, гоняясь за деньгами. А на какие чудеса порой способна вера? Вы не замечали, что когда чего-то очень сильно хочешь, обычно этого добиваешься? Вера нас мобилизует, толкает на подвиги. Человек, который верит, он способен на многое, способен даже жить вечно. Это пример Хамбала Майтигелов. Своим примером он показал безграничные возможности, которые открываются перед человеком, который верит. Безусловно, этот чудесный факт не говорит о том, что верим мы все, как и он, будем жить вечно. Нет, конечно, смысл не в этом. Суть проста, как бы сложно не было. Никогда не сдавайтесь, не сдавайтесь даже перед лицом смерти. Ведь человек, который верит, он воистину всемогущ, а деньги... Вы мне возразите, мол, человек, у которого много денег, обладает большой властью. Быть может и так. Но, во-первых, деньги не дают вам власти даже над самим собой, а во-вторых, деньги не такие. Сегодня есть, завтра нету. Вера же с вами всегда. Она внутри, в сердце. Вера учит вас контролировать свои эмоции и, что важнее, мысли. Именно мысли всем управляют. Важно не забывать, что вы хозяева своих мыслей, а не они ваши. Есть человек, который подумал о плохом, это еще не значит, что он сделал что-то плохое. Научившись контролировать свои мысли, вы станете и правда всемогущи. В наших силах будет творить чудеса. Не знаю, не могу сказать, что я лично начал верить после того, как услышал о феномене Тигелова, но знаю точно, что сей поступок заставил поверить многих отчаявшихся людей. Да даже если поверил всего один человек, это все равно бы того стоило, ведь один человек, который верит, сильнее множества людей, для которых единственная жизненная ценность – это деньги. А помните, в детстве мы все верили в волшебство. А когда вырастаем, нам говорят, что чудес не бывает. Может, поэтому мы теряем веру. Как бы там ни было, знайте, что когда мы верим, в наших силах творить чудеса. Спасибо. Перед вами, дорогие друзья, программа Государственного цирка Республики Бурятия. Творческое подношение Хамбаламе Этигалову. Автомашина народа в ней, как то худо худо. Ой, масаган на война тоже, он что ты дурён, дурёне. Чулари лодро, чудо ты талабеда. Эй, куле не беходебе, узлеш, альдеш, лодеш.
Автомашина рудовни, как ты худо-худо, он посадал на война тоже, он что-то не чула его дорог, чудо ты там ведет, эй, кулек, мне кулек, кузидеш, дальдеш, Государственный цирк Республики Бурятия. Камені
цвітеш, далі теж болонче. Ручки поднимаем, ножку и...
Тут не надо! Они упадут! Дорогие друзья, перед вами выступают артисты Государственного цирка Республики Бурятия, участницы телевизионной программы «Минута славы» на Первом канале.
Бурят Республиканың Гурына циркының артист нырта. Алығы ташылға рабайыр көргея.
Государственный цирк Республики Бурятия. Бурят Республиканың гүріне цирк. Итігілі хамбаламыда зарелжа, хавышадыла, авияс бөліге қаролба. Әлгі тұшылға арабайыр көргея. Арвың үрдінен, үргілгіхің мұнодыре, екін адамды шалғырхың зонда, шам бар олғын байыр яғылылы үргілжіл олқымны. Мұнодыре үні екін адны орядары ұңғырхың, бұғды бұряды борят қылны мұрисон, үкі қылың мұңқың аршаңғығың мұрисон шалғырық шытта, еволғын дасыны шыреті айорлама шаңғодыя бар олқын. Итігілі хамбаламыда зарелша ұңғырғық дедік. Екін адны орядары мұножыл аңқы тұрушынтие борят қылыр мұрисон ұңғыржа. Борыл хәқің борят орнемне әмғудха, зон табиғарын хорықшыдыя, найығарын бақшыдыя соғлолғын бәні. Тегіжа үдізін соғы шалғарың, борят қылындері тордихығы хәнар доғырдық, үгел үркемутта шаңғудыя бар олқымны. Байыры түмдік, үкі қылың мұңқың аршаңғығың бұғды бұряды борят қылны мұресонда, үрхім мұдылғары шалғаржа, ғорғыдығар зіргің шанды көртіғың, моқсығыны донды хорғолың хорықшат шағныңдана. Байыры бүчікте қамта арғы менғын түкірігі шаң бар олығдана. Қалонар амыршыл еп дейді көгіде. Кыбыт намхың күшінген әміғі, моқсықың етіғі хорғолың хорықшыт. Байыры түмдік, үкі қылың мұңқың аршаңғығың, бұғды бөләді мұрисонды үркім мұдылғары шалғаржа, қойыр доғар шатың, шанды көртіғың, сылыңғың әміғі, ноқ иқыны донды хорғолың хорықшыт. Мұңғы қалонар оқты епте үдекін көгіде. Байыры түмдікте қамта қоры менғын түкірігі шаң үді хорықшытта, үгіл үркімер борят қылындары доғырдық үдіке өтті бар олығдана алығы ташылғара амыршылия.
Iki kılın mümkün arşangahın enumuriso kutulahın. Muno табыгытне Анкаралда Бурят Республикамне müdöjü bolжyявhın дошын Дарима Цириндандафова аялгар хэхындога бысыткыкын. Октая. Бурят сичхылды, бодылды, угыды бурят арасында Оммани бадымайхым. Дарима Цириндандафова. Хибаримне оролга харангой хададада де шахид жавхан Валдгай. Тundurгуга тирги Оннам сахан бонагайо Урган одам тали Уннан алдырт кулыгыни Арим одам талда Аттырнадын гомдиго Аруйнан заргадом со Айыгнадын күнжиге Olamaz onaylarında Arrevalla korole
Жумурын қадырғаты Қабалы бұлдың саяты Дом сағам жұтыты Доңғыр есадалуыты Хулы көрдіне Салыхан түрі Сор хула Шешіннің желішіні яқыр хаттырия Долбың қазырда Долға сатырын хаттырия Долбың солян қазырда Долға сатырын хаттырия Нұптар олың ары хаттырия Насны залу уяды Ерет нашанадым Хуре 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 Дарима Цивиндандопова. Дорогие гости, уважаемые зрители, мы объявляем, что впереди нас ждут представления от звезд Бурятского академического театра оперы и балета. Ну а мы начинаем церемонию награждения лауреатов выставки конкурса изобразительного декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Для награждения на сцену приглашается председатель жюри, заслуженный художник Республики Бурятия, председатель Фонда развития традиционного бурятского искусства «Бурят-Зорок» Зандын Дашинимаевич Дугаров. Диплом вручается преподавателю технологии Баргузинской средней общеобразовательной школы Андрею Ракшаевичу Дандупову. Диплом вручается ученице 5 класса Баргузинской средней школы Дандуповой Сысыгме Андреевне. Также диплом вручается Дашицереновой Цыбжиме Цивиндылыковне, город Улан-Удэ. Дорогие друзья, аплодисментами приветствуем наших лауреатов. Диплом вручается Илоне Владиславовне Ринчине, город Улан-Удэ. Диплом вручается Дариме Кимовне Батаровой, город Улан-Удэ. Диплом вручается Маргарите Васильевне Мардаевой, город Улан-Удэ. Диплом вручается Сысыгме Витальевне Албароевой, педагогу дополнительного образования Кяхтинского ЦДО, Кяхтинский район. Диплом вручается Зарито Акбановичу Цыдыпову, Хоринский район. Диплом вручается Ларисе Батуевне Юндуновой, Хоринский район. Диплом вручается Сысыгме Шахтаржаповне Кунтыповой, Хоринский район. Также диплом вручается Ирине Николаевне Ивановой, Хоринский район. Давайте поприветствуем участников нашего фестиваля. А именно, выставки конкурса профессионального изобразительного искусства. И от имени участников нашего фестиваля свое подношение желает сделать Байысхалын Базаров. Подношение «Скульптура Сыржым».
Күндіті ламан санартың, күндіті нютыға архет, мұнадыр үрхім күндіті егешідері құсық дышуғы, ердім білгері, намары күнді артышуғы, егел ұндыр етігленге қамайын, ені демірілті ұдыры дұрыс қалай байырты соларад байында, бе аморал деп. Демдері Захиахи ажылыңға алқы душу қанчан олжы бұтайын нүгі ажыла етігленге қамбайын институты ұлы болғым мәрхем зұпшау ет. Захенда сыржым ғын бұтайлы Байыз қалың Базаров қамбылама Дамба Айшаевта барылқын. Сентер хадық дылғым барят, сылмык ханаң, хайхың заяң, саған сүтхіл, саған қарғы, сағы күрдің мұң қызықя. Ази тувер юртым сідер, ағун аңгин қамбым нәу, алдыр солың аяр ұндыр, алығын дәрі үргіт да. Арвың үрдінен ұрғылғын, Мұрисонда үгіл үрхім шулық борят қылындер закяхын, Амғылың бодайба шулығыя, Лығжима Базарова оншықын Захамин аймақ оқтая. Амғылым Будаев, етігілі қарғы, шулық ябы мұды. Хұң тұрғындо байырлыжы яба, әлі күрені тоныңгы, аңғырығыне алыңгы, амитым бұқыне қайырлыжы, архим дұқыряты ұшырыңгы, ария балада хуғыдыжы яба. Арюқым басығытта дұлыжы, бурят қылые орхыңгы, Бурхане намды хугыдыжы, будын шажынды мұрғыжы яба. Бурхым бақшын заншылды, дұрын тікші золын, дасаны хұрылды байырлыжы, сылмы карин сытхылды, саған шүгірді бурханды яба. Саған ханағар дұрын, му ханатын тен хұсыңғы, мэйдірін хұрылды орыжы, талынға сісі ғутты байырлың, Тантрын хурғалы емідің, тарнин күсейі толың яба. Томада сәнейі ғаролжы, юртын сын бейлікті қом қайрыңғы, юрын ұбғы жолы шағнажы, ұхан үрдімер байын, ұлың ізітті ұрғылды, бұйерен ұғыл хыңғы, байырлықы ұзықы нүхітті яба. Бұрхым бақшын ұрғалар, Уханен угыл хыңгы, ужым сықы қарғы замты, ұққар бала толыжы, ұлың қоғыне иделужы, ұмдығы хуры ямыдыжы, дилықынығы еба хыңгы, дарықыды мұрғыжы яба. Дулімді да ямақтыжы, турыл нютыға бұсыжы, турыл қылые ұрғыжы, бурят қылың бұрханығыжы, Бурхане гухын нағады, болахор хырық бұдайжы, будын хұрғал ұзыжы, тарнин жолошынды хугыдың, тарнида хұрғая орылдың яба. Зол жарғалтен ұқысыжы, сұқыла худылғын уырлыңғы, тамын орын хоғырғылың, тамады оны хуғы бұйынты, моданен апшыға тағалыңғы, Далы мұрынии бұзырлыңғы, Голы иреді архидыңғы, Бәйсін шулуы худылғыңғы, Ахазании хундылың. Этигілі қарғыда орыжы, Хамбын намтарии ұзыжы, Этигілі хамбыда мұрғыжы яба. Сабдыға хундылың ұрғыжы, Тоңғылық болыққа хұртыжы, Халың аршанға амсыжы, Мұндырғы саянда мұрғыжы,
мұнхы саған сырдықты яба. Алты ханғайды хугдыжы, қошым моңғол күшіге, үлміділ хұрсар мүдет, харбығын қодледіл мұрығын күжі, орын хұрсы қылыте, хуң тұрығынды, байырлы жаяба. Коллекция мини-нюток. Модельер Байырма Митупова. Город Улан-Удэ.
традиционного бурятского костюма. Модельер Байырма Митупова. Город Улан-Удэ. Даша даже Этигелов. С чем нам сравнить и чем измерить то, что мы видим наяву, чему вначале трудно верить, что не подвластно естеству. Он жив, и лишь его сознание летает где-то в этот миг. Какие ж тайны мироздания он медитацией постиг, вернувшись из миров, откуда еще никто не приходил. С собой невиданное чудо он человечеству явил, поставил под сомнение сразу все, что рождал веками спор, чего достигли дух и разум, и что мы знали до сих пор. Заложники своей планеты, вселенских, не страшась угроз, мы слушаем его ответы, а он лишь задает вопрос, но, вопрошая, вслух не спросит. Как видно, не настал тот срок, он нам безмолвно преподносит пока неясный нам урок. И вновь, взывая к нашей вере, надеждой греет нам сердца, что нам, как и в вселенской сфере, начала нет и нет конца. Да. Встречаем композитор Дарья Коркина, слова Ыржины Батудаевой, песня «Ом мане бадмехум» исполняет Ирина Насанова, концертмейстер Дарья Коркина. Встречаем! С
номинации «Лучшая песня» композитор Дарья Коркина, исполнитель Ирина Насанова, композитор Лариса Санжиева, пьеса для чанзы и фортепиано «Послание». Исполняет Мария Холхоева. Мария Холхоева. Ваши аплодисменты. Николай Помажапович Тарбаев. Закаменский район, село Санага. Удре амырмында хундата қарақшат. Мұнодре әні дымбырылды хәқін ұдырар. Табогденея унын зүркіні хан амыршылнап. Тана аңқырылда залу гір бұлыда залулықты хан ұрел. Хорқын хайыр уринырны. Наханы залу байқады. Нараны үртті байқады. Өдінгі хен дұрар.
хобизаяға нел олжа. Гір бол балажа, олым тұтай балыват. Залу әл балажа, зақыл тай балыват. Түліз бәйхін қалахан, ғалты сосыла абыжа, ғала зәлі раңғы ябықты. Хотыда нёр шары сыбыр ябықты. Нёрғы бұйытны түнім, ханыл бодылтны хәхін. Сеткіл бодылтны сыбыр. Тауы тәбедерінгі тахилың ұрғыжа. Баба ежендерінгі борқынды мұрғыжа. Нөріте солыте күбут басығытты болыжа. Нейірімі көйіма нәр надыте. Табын қошуң малы ізім болыжа. Талыдайды нүтіғенға ізім болыжа. Ортыненға заншылы худығыйы сесігілі олжа. Оқенға қарбылы худығыйы сасығылы олжа. Ханы құлығын аша, қарылдыты, сахилдыты, соны дұнды зұл үшінже бадыржы ябықты. Олыны дұнды одын шінже ялыржы ябықты. Сечкілен күтіні ойорты итқыр ғынық бұтыны. Шекінен күтіні ұзыртты шырың ұғынут бұдылды. Нағаты көне күнділжі, наматы модышымыжы, нарыты ғазыртты нәр ақыжы. Нағыны үндірейе табыжы. Урдура қарыхейі ұндыл олжы. Хайғора қарыхейі қол олжы. Үркөрі нар олжы. Удері ақыт өнірі олжы. Олыт замды хүнді те ябықты. Зәміні енді болты соғылары бәйін замды нұзақын үрел үлгім жүр шоғы. Бұмбырсып ділігім байғасақта борханы намай хорғал доулды жыбек. Бурят кіліне абян бұ тағырық. Борхан шажың бұ хүнік. Хамы ғанытың жарғыл үтлік. Хүн тұрылтың ажа амғылың хұл. Отол ен үрелімні борханы үрел болып. Болты шағынызы байырлы жабқымны болтығы. Hem bilekta. Болтығы Санданов Ринчин Доржа Мункуевич, Яравнинский район, село Улзыта. Умсың, амғылым болтығы. Хайрыты мені абы үші хайыр, үндір нағытай болыжа, инейхін ділхеге халін, Турулы ұрылхыя ажымар, аляр, борхында, ябағында. Барғыр, авыл өжінгі ашыты бойынғар, інейхін бойымне мүнділ ябыныта. Хайолың, хаятынағында мағыт, деважны орынды хүрінхі, Сысығығы мүнділжі мегірін, хубуғы қарын байысы жоғынат қағу. Абы өжінгі алтын юролыйы абыжа, сінтейхін хұрғалыйын, ашық ошынырттың хүргінілі бе. Абы өжі тезір өлжа, хәң ябытылай юрол сонысына. Хотықты залы балығын манчу шырыты, Мұргынып, хыдыба, хыды болот, юртым сен арбын зүкті, орғын сақта ошығын, хүмуні арсылың, қосырылығы теді бұғыдыды, бей, бұйы, хылың, сычқылері дишірін мұргынып. Хамық дейді елғоқсы да сычқылды елеті болығы жа, Теңгірін тоғыны тоты бұйері хүгідің, хамық елғоқсыта маша мұргынып. Өрінгі қоряғын, ұсоқын бойния, боди хотықта зарионнап. Хэм ябатылы юрулы хусур, хизаргы бойынар, Забылыны екі оғында бақтықтығын қамық әметіп, Абеті бұрқыны орын ғазырия Аллахы балтығы.
Юрол зарыгы иххан. Эйхи зурган зул хамаг амитete тосын тулды бало. Үнөхөр саманды батырын шымыхын гол бутыжы мозаяны азыр орын хотылы хоғым болыжы мозаяны удың хақтығы болтығы. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Победитель в номинации «Исполнитель Урелов» Ринчин Доржа Санданов, Батаров Гуржап Баирович, ученик Бурунгольской средней школы Акинского района, Арья Волынь Мактал. Хамбыламыды мургыны. Arya balanırdı armının yurdu Alım bayrudu Ummani bakmayhum Ummani bakmayhum Ummani bakmayhum Arya bala burhanı Alım bayrudu Oktırgını ungede Banji dingegente Abaga kusete yesek Ummani badmayhum Ummani badmayhum Ummani badmayhum Oktırgını ungede Banji dingegente Manda seringegente Uteşen ulate Bogding hegen orante Undu sammu sesekte Ummani badmayhum Ummani badmayhum Ummani badmayhum Undu sammu sesekte Şanır hette şulute Zendemeni ağete Arsalanı kulakte Aşantele uhate Ummani badmayhum Ummani badmayhum Ummani badmayhum Aşantele uhate Ummani badmayhum Ummani badmayhum Ummani badmayhum Ummani badmayhum Ennekere orunda doğulsun zankobo Enne sağı amiten abarak şahitivel Ummani badmayhum Ummani badmayhum Ummani badmayhum abarak şahitivel Tuğul dede orunda doğulsun zankobo Tuğul iksin amiten abarak şahitivel Ummani badmayhum Ummani badmayhum Ummani badmayhum Abarak şahitivel Dayek doğanda dumbure tataja Dalılamın geçeyi Daptım beyre nomnoyo Ummani badmayhum Ummani badmayhum Ummani badmayhum Daptım beyre nomnoyo Ummani badmayhum 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 Ummani badmayhum
الخراجة إجشل النمنايا أماني بدمخم أماني بدمخم أماني بدمخم إجشل النمنايا أماني بدمخم أماني بدمخم أماني بدمخم إجشل النمنايا Дорогие друзья, аплодисменты. Гуржап Бадаров, победитель нашего фестиваля в номинации «Мактал. Восхваление». Ну а лучшим из лучших в конкурсе эссе на бурятском языке признано эссе Гунзынарва Цыреновича Гунзынова. Встречаем! Самбена хундатайшат, мажисечкал турулдык, мане этигле хамба. Бухидер хедер соута валхан, ондыр турулта банжата хамбалама, дашы даржа этигелов, мунхы тағыр этигле гыжа угуйта элда, мянгын айманзон тайын хайронда турахын намтарте, харыбагаха, тересагай хату вайдылды вайхата, Seçkilden Burhan'ın namazı hevgıca arğu yıkır artık veyhın bayan elha batxolar batışa Harin anağı dasından namazıca ikilin Erdem birlikte undur zindatı lamları hadoda namazıca Gabşa, gıfşinlirte olaca ana dasında veyhata Ağı soğul aşıca dasında çayırın namazıca Borişya erdem birlikte olahın Odan yangajın dasında çayırın nam şanır tazahın bayana Dasında gısgı bayxada мяңғы yuhunzun durubun onda, dasında lamıxay valca diplomte bolhın namtartte. мяңғы yuhunzun arvun gurmunda banjıda xambalama Санкт-Петербург орегдаja, мұң xamta niyetin azılı yabolışıdı xamba Batmıjapov, sokta Batmıjapov, gatıp Batmın gıkşıt aşılsan bayna. Bayğılay öbürü Borxan şarjınt nezugahı, Borxan eşi toğunu diye, dalağın erdene, altın mıngı, xatıgı diye bari oluvat, Хажудан оқтыжаван хашыл мане бориатта гун сичкіле байры юкөргөн байна. Ечігіле хамба арғуғы екі бойын хыжа, еуро дасында бәдік шатыттар қашуылдан, арвын зұрған хом ундыр алтын ғанжыр, хайыр екі жансаң, хайыр бағы жансаң алтар шаролжа, хайыр мәңгі зұрған зон түгіргөр бұтелгәхін екі дымырылте, орхан шытың, толя мандал, бажы күрі, хадық мүте, Геші кіріксіл ұрған байна. Ечігілі хамба кілкіде бе ғорабын тұрла мүткіп, тавен жарын жылы бола дакен ежі түркі үгітік байын байна. Негеті дандағай батма үбігіндасын сау хамбыл амыты ошарқада яңғажын дасынны яғаш ғайшыпта екіш кешін арғы үгіші келіғіңа ереден сақты тасын сауынны үкір, атуын кейіркі, талқы тарян қатығылға, машина Табиқы байыра баяхугу гиженегет саша явшоғын гедік. Нерешия, оша, душо, тая дануты хилешін арғуғы екер күсілдім байна. Екі зінда атылымнықта екер бұ байы жакте, ажылы күкте, егеділ қамтарыл, колхоз болған, қойғыр, ортур, баружа, зулжы, болты собқыт гижа закем байна. Ечігілі қамбайын мяңғы юнзың қарындаланғанда тағарлы болғатын қатың өбірті, көкіз үркінді дұрыбын тапматына қадырты, шолуға арқын болғанды дабағынса болған байна. Ечігілі қамбы мінді епқадақ екі қамық әметнеге ұшшон теткәхін, борқым мақшың намай құмбы көңізі жа, бойың үділі жа, хэн-хэхін сечкілте япқайыл қадыда күсетік бәйін. Бөтеші күнді тәлшіт мұны отыршия, Кедейді шие білген дасынды чігіле қамбыда ашыжы мұргүкіді құм мүкінеміз асал, әйқын сечкіл ұтыржа, бойың үділжі ұтын аты, ұтан жарғылты явжа, елген сағандыл кедері елу үрінкі, солыбын қапшығай, ежігіл дұрын күсін түгіз, ажы қоқымны болтағай ғыжа, құм мүкін үреді кешікті. Байырты, байырла. Лучший в номинации «Лучшие эссе на бурятском языке» Гунзынарва Гунзынов. А сейчас мы приглашаем победителя в номинации «Лучшие эссе на русском языке» конкурса эссе «Феномен Этигелова» Елену Александровну Жамбалову.
Здравствуйте, поздравляю вас всех с этим прекрасным фестивалем. Ну и, собственно, мое эссе. Эссе на тему моей встречи с Хамболамой Итигеловым. Во все времена люди хотели понять природу вещей, разгадать тайну мироздания, найти смысл жизни. На этом пути, спотыкаясь и падая, человек иногда опускает руки, поддается отчаянию, гневу, унынию. Измученный, выбившийся из сил, он ищет прибежище. Это похоже на то, как ребенок, накапризничавшись, наплакавшийся устав, приходит к матери и, всхлипывая, засыпает на ее руках. Для меня этим прибежищем стал буддизм и Хамболама Итигелов. Я шла к Датсану. Под ногами шуршала степная трава. Воздух был так чист, наполнен свежими ароматами утра, что кружилась голова. Я знала, чувствовала, что каждый мой шаг – важный отрезок на пути к себе самой. Рядом шел мой муж, бежали дети. Самого младшего я несла на руках. А мысли были подобны реке. Иногда она выходила из берегов. И вот я стояла перед ним. Закрыла глаза и увидела широкое поле. Вдали блестело голубое озеро, сияло солнце. Почему-то вспомнились слова из фильма «Небо над Берлином». Закрыть глаза. И там, за закрытыми глазами, еще раз закрыть глаза. Тогда оживают даже камни. Что-то подобное было и со мной. Я снова и снова закрывала глаза, и передо мной открывались все новые картины. То это были цветные узоры, то панорама старинного города, то лица людей, веселые и печальные, то космос. И вдруг не осталось ничего. К моей голове прикоснулись теплые ладони. Я не видела, просто знала. Я не слышала голоса, он говорил со мной безмолвно, без единого слова, но в душе моей разглядеть тепло и покой, свет, пустота. Не та пустота, привычная нашему пониманию, нет. Это была блаженная и великая пустота, из которой все рождается и в которую все уходит. В этой пустоте мы все, и наша земная реальность. Подобно миражам, мы кружимся в ней и таем. Нет страха, нет боли, нет страданий. Одна великая пустота и гармония, свобода. Я открыла глаза и проснулась. К стыду своему, я ни разу не была в Иволгинском Датсане, и встреча с Хамболамой Итигеловым мне приснилась. Мне вообще часто снятся Датсаны. То я поднимаюсь с толпой паломников по серпантиновой дороге на Снежную гору, захожу в буддийский храм, а там настоятель женщина, и она не принимает, ругает меня и прогоняет. То все жду своей очереди, чтобы сделать сержим, но на мне все обрывается. Сон про встречу с Хамболамой Итигеловым – первый светлый сон, после которого мне просто хотелось летать. Я наконец почувствовала, что меня приняли, и слезы благодарности бегут по моему лицу в эту самую минуту, когда я пишу эти слова. Спасибо. С нетерпением жду того дня, когда встреча, уже случившаяся во сне, случится и наяву. Теперь это тот свет, к которому я должна идти. Я много размышляла. Феномен Итигелова, в чем он? Я думаю, в его великом сострадании к людям, огромной любви к ним. Достигнув просветления, выйдя из колеса сансары, он обрел бессмертие и принес себя в дар всем нам, обездоленным и страждущим, грешным и слабым, высокомерным и эгоистичным, детям, заблудившимся в 3 соснах. Кармический ветер несет нас, а мы и не ведаем. Мысли, наши речи, действия предопределяют то, что будет с нами уже завтра, а мы по-прежнему не можем усмирить свое эго. И для нас Итигелов оставил свое послание. Слова его просты, он призывает: немедленно начинайте практику 10 благих деяний. Все, что греет вас сегодня, все, к чему так сильно привязаны, станет ядом. Мимолетное счастье и постоянная потребность в нем обернутся страданием. И текут к Иволгинскому Датсану потоки паломников со всего мира и внимают. Итигелов дает нам поверить в чудо, оставив свое нетленное тело как доказательство своего послания к потомкам. Нас, постоянно глядящих под ноги, чтобы не споткнуться, он научил смотреть на небо и внутрь самих себя. Ведь причина всего – это мы сами. Жалея нас, любя, он дает нам один простой, но великий урок. Истинное благо, добро и свет. Все остальное – прах, который отравит душу, омрачит сознание. А путь к свету – благие деяния. Так начнем же прямо сейчас. Спасибо. Ваши аплодисменты.
мы приглашаем Тимура Найданова, учащегося детской школы искусств номер 4, город Улан-Удэ. Найданов, ваши аплодисменты. Приглашаем лауреата в номинации «Ансамбли традиционных бурятских инструментов». Образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Айылга», село Усть-Дунгуй Кяхтинского района. Руководитель Евгения Дашинимаевна Рампилова. Встречаем!
Итигелі хамбаламында зарелықдағын іні екен адында шалғарығын үгел үрхім абиястың маны тәзіндері зақсы жывайна. Алығы ташылғара дакин амыршалия. Тумыр яғын шолуң орын бұтелнұтгығын номинацияды Нығытчы шатын диплом Байысқылын Цепилович Базаров авны. Арада орын бұтелнуде қарылғы мұрайсон ұтты шалғарығын. Арғы, хилғағы, хүйі хүріглің орын бұтелнуд, бұдуде ұртығыр орын бұтел байғолғады, Чемитов Батымунка Балтуевич дипломды құртыны. Модын дәрі хилгі, бұшылғы, ұйығын орын бұтелнуд де шалғалды, Даржиев Чемитлама Нығытчы шатын дипломды құртыны. Шажыны отқыты шажынды, ва ажывы еділді қабаты баримыл бұтылнұт болынға елтын ұтты. Нығытчы шатын дипломды Александр Чинбат құртыны. Зор жывалығын тарығын ұрты күріглің бұтәкдігін бұрқыны қорығы ұйылыды. Нығытчы шатын дипломды Байырма Дамбиева құртыны. Борхың бақшың хұрғалнуды дамығуды ұтқар, гүгентің балың бақшыныры ажывайдыл қаролжы, бұшықтығың орын зорғуды ұйылыды. Анатолий Күшіктуевич, Нығытчы шатын дипломды құртывы кәшіт. Шылықшыды Мұрыйсонды шалғырғын Амғалың Бұдаевды Захамина әміғі көбінді Нығытчы шатын диплом бар еліктіні. Орын шылықшыды Мұрыйсонды шалғырғын Орын шылық орыт қылындерігін ұйылыды Юсугей Сүндуев Нығытчы шатын дипломды құртығы кеші. Күкжім нәйрылықшыда Мұрыйсонды шалғырғын Дарья Коркинады Нығытчы шатын диплом бар еліктіні. Нығытчы шатын диплом Күкжім нәйрылықшыда Мұрыйсонды шалғырғын Эржена Батудаева бар еліктіні. Күкжім нәйрылықшыда Мұрыйсонды шалғырғын Ирина Насановада бұйсыт күкші Нығытчы шатын диплом бар еліктіні. Алғы ташылғара байыр көргейі. Мұңлы Нығытчы шатын диплом Күкжім нәйрылықшыда Мұрыйсонды шалғырғын Лариса Санжиева бар еліктіні. Нығытчы шатын диплом Күкжім нәйрылықшыда Мұрыйсонды шалғырғын Мария Халхоева бар еліктіні. Боядарды бағы кімшені Аманзакиолар Мұрыйсонды шалғырғын Николай Тарбаевда Нығытчы шатын диплом бар еліктіні. Боядарды бағы кімшені Аманзакиолар Мұрыйсонды шалғырғын Ринчин Доржа Сандановда Нығытчы шатын диплом бар еліктіні. Боядарды бағы кімшені Аманзакиолар Мұрыйсонды шалғырғын Мақтал оншаң, ақын әмғет олалықшы Гуржап Батыровта Нығытчы шатын диплом бар еліктіні.
Нывыти шатын диплом, бакшыға зарык жылғығыз ашылды. Бурят құпсаны мұрисонды шаларғын. Байырма митуплады баригдана. Нывыти шатын диплом, эти вилы вешегеті узырдылғын. Боғын ихым жайны захел тұршылғын удар. Мұрисонды шаларғын. Гунзын нармы, гунзыйыныпты баригдана. Нывыти шатын диплом, эти вилы вешегеті узырдылғын. Боғын ихым жайны захел тұршылғын удар. Мұрисонды шаларғын. Елена Жамбаловады баригдана. Нывыти шатын диплом. Бурят арада язашылты хукшымы зынсығуд. Дәрін адылғар мұросында шалғырхан. Бурят арада хукшымы зынсығы айылғы шолғыды баригдана. Нывыти шатын диплом. Бурят арада язашылты хукшымы зынсығуд. Дәрін адылғар мұросында шалғырхан. Тимур Найдановты баригдана. Башында маны икен адны орядары аңқытырушын тие. Бурят кылыр, үкі кылың мүмкін аршаңғығын мұрысан ұңғыржа. Нығытте хорида Бурят Республиканың ұндайатны нығытте лицей-интернады қорықшыне болғым көртіва алғыты жылғара амыр байыр көргія. Мы приветствуем победителей, участников нашего фестиваля. Аплодисменты! Слово предоставляется бандита Хамбаламе Дашидаржа Дамбе Айшееву. Аршын тәрін зулғын оғын, мане, сәмбеті бен зала зұрқын, мане, үрдім сайыл үнхі дәбін, мане, үрейін ерхі шыны бәділ, мане, үрхі әқін бурят кылын, мане. Енді да, мұнадырта егет, енді сұғылыржа, ялты өсіткен зон. Мұнадырта болта, енді сұғылырың олдықты. Хамбалам өтегелікте, орынғы зүркінос, орынғы сычылес, орынғы арың, ойынас. Хамбаламыда бөлік ұғыжа, тадырот, екі қағынды. Үнінне екіл ойынте, екіл ұды, ғайқылте сақим, Юнды гулгыте хамбаламымны орынғы ойелінді байғат, сычылері мантайға байғат, байылы жыбайны. Татигет үнендік, үні екі тімсендік хамбаламыда гулгы жыбайында, елы қарағында, Бурят жанайынға оды байлығын, олын немен оды ұзулы жы, байқыл жа бұлтты. Кет мұны оды ойгат министр көрінді күдімді яқыдым. Мне министр говорит, что из года в год увеличиваются, улучшаются профессиональные способности наших участников. И поэтому мы даже боимся, что, как Амасана говорит, что через несколько лет мы можем даже их не догнать. То есть оценить ваше творчество, ваш талант мы не сможем это сделать лучше. Но сегодня победили вы. И поэтому Хамбалама Айтигилов принял ваше пожелание, принял ваш сердечный душевный настрой. И вы сегодня можете сказать, что вы победили. Я думаю, что самое главное, что хочется обратить внимание, что участников из всей этнической Бурятии, из всех краев сюда приехали. И что особенно, что побеждают жителей окраин. Мальчик приехал с Акинского района. Мужчина приехал с Анаги, Закаменского района. Это люди, которые живут вдали от Улан-Удэ, вдали от нашего центра, но находясь на окраине нашей большой Бурятии, они гораздо богаче нас, тех, кто живет здесь, в центре. Я думаю, может быть, это красиво. По буддизму получается, если я обрел место жительства в городе Улан-Удэ, где людей много, где движений больше, я что-то потерял.
А те люди, которые живут на окраине нашего народа, они гораздо богаче нас. Почему? Потому что они общаются с природой, они общаются с внутренним своим миром. И гораздо они раскованные, гораздо они богаче, и гораздо они лучше. И поэтому, как говорил Хамбаламай Тигилов, «Дусун того, нелзур мутабарктиги». Ведь Хамбалама сказал: держитесь за свое выросшее место, как кустарник, ибо кустарник в воде не тонет, в огне не горит, от землетрясения не падает, от молнии не раскалывается. Все стихийные бедствия переживет только кустарник. И поэтому мы, не случайно родившись у себя на родине, в Акинском районе, Закаменских районах, и Равенских районах, и в других районах Бурятии, мы должны помнить слова Хамбаламы Тигилова. Держитесь за то место, где вы выросли. Ибо это наша сила, ибо это наше здоровье, ибо это наша удача. И поэтому не случайно люди, приехавшие издалека, выиграли этот турнир. И я надеюсь, что всегда так будет. Потому что Хамбаламай Тигилов вас выбрал. Не наше жюри, не наш министр и не мои ламы, а выбрал вас Хамбаламай Тигилов. И поэтому в ближайшее время несите это тепло, эту удачу в своем сердце или под сердцем. И я очень верю, что будет следующий фестиваль, следующее подношение, и вы будете принимать участие. Но очень бы хотелось, чтобы выигрывали как много, больше и разных людей. Если будут выигрывать постоянно одни и те же люди, нам будет скучно. Но докажите, что вы не проигрываете. И вот сегодня, в день рождения Будды, день просветления Будды и в день ухода в Нирвану, мы празднуем это событие. И мы очень в этом отношении счастливы. Я поэтому хочу сказать своим сородичам, землякам, но научитесь в конце концов радоваться, что Хамбаламай Тигилов у нас. Почему мы не умеем радоваться? Почему мы идем грустные по этой жизни, как бы не идем, а кувыркаемся? Я хочу себе сказать, почему я так мало радуюсь этому? Что мне в этой жизни не хватает? Или я такой глупый, или я такой черствый, или я такой злой, или в конце концов, какой я есть? Почему я мало радуюсь? Что мне больше в жизни надо? Хамбаламай Тигилов есть. По большому счету, мне больше ничего не надо. Я обрел то, что мне нужно в этой жизни. И при этом я почему-то думаю, что мне-то еще что-то надо. Мне больше ничего по логике вещей не надо, потому что Хамбаламай Тигилов каждый день дает нам учение, каждый день нам ставит адис, каждый день он учит нас, но все равно мне это мало. Вот это самое страшное. Когда я имею то, что мне надо, вот когда мы теряем своих родителей, матерей, мы тогда понимаем, почему же мы, когда она была жива, так мало любили, как мало ей помогали, и почему мы, потеряв ее, отправив ее в Деважин, тоскуем и скучаем. Вот это надо пережить и понять. И поэтому, когда Хамбаламай Тигилов здесь и будет, и самое смешное, он нас переживет, вот это меня радует. Что мы будем жить с Хамбаламой Тигиловым. И поэтому то, что мы делаем, все, что мы сейчас не делали бы, мы все делаем только ради Хамбаламы Тигилова. И, пожалуйста, лауреаты, сегодняшние победители, участники, поймите, мы должны делать все только ради Хамбаламы Тигилова. Остальное все мелочи, остальное все пыль и неправда. Если мы не сумеем это понять, то гореть нам в аду.
Тамру. Если мы будем считать, что Хамбалама подождет, Хамбалама потерпит, а мы заняты своими делами и тому подобное. Это будет самая большая наша в жизни ошибка. Поэтому Хамбалама нас наказывает. Сначала он говорит, а потом уже наказывает. Дему Гунзинов. Гунзинов. Хамбалама наказывает. Сначала он говорит: Гунзинов, будь человеком. Гунзинов говорит: не могу. Тогда он уже наказывает. И вот самое плохое, что я тоже получаю от этого наказа. За Гунзинова. Вот что обидно. Хрен с ним, если я получал бы сам за себя, так мне приходится за Гунзинова еще получать. Вот это обидно. Эрлогу-то. А? Поэтому я не знаю, у меня слов не хватает. Но любите, как там, любите. Верьте, что Хамбалама и Итигилу с нами. Понимаете? Верьте. Что вам еще надо, бурятут? А? Какое нам будущее, какое у нас прошедшее, когда Хамбалама вот здесь, скажу даже бедно, двоечник ты стоишь около меня, и рейду с работы же. Поэтому, кунда-то нет резон, ига желато, и не их шутейниге, хэнар ургужа, хэнар ода трениге, нарин бариша, шутужа, шатавол, ондо, и на газетер манда, ему перекуй. Хэмбулет. Спасибо большое всем организаторам, всем участникам, всем лауреатам нашего фестиваля. Мы благодарны высокому имени Хамбаламы Итигелова, что появилась у нас возможность поклонения ему. Дорогие друзья, еще раз аплодируем нашим победителям фестиваля. Всем спасибо. Ну а мы начинаем творческое подношение Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Комба Циденджапова. На сцену приглашается народная артистка Республики Бурятия Былигма Ринчинова. With
Республики Бурятия, лауреат Государственной премии Республики Бурятия Байыржап Дамбиев. Байыржапа Дамбиева вы услышали песню Анатолия Андреева на слова Гунги Чемитова «Жил ансым ереры». Ну а сейчас мы приглашаем заслуженную артистку Российской Федерации Валентину Цыдыпову. Слова Николая Дамдинова, музыка Анатолия Андреева. Алтын дылхен жамы ягор. Sen şirnavi kavur
народная артистка Российской Федерации Валентина Цидыпова. Мы приглашаем на сцену народного артиста Республики Бурятия Намхэн Мункызола. Угник сумдын кукшымын чинзареге нётак. Бурятия Намхэн Мункызол. Духи-духи-дер соте болсын, ундыр турылты, пандиты хамбалама, дашы дыржы тигилове, мунхы бейін, хархы, мургы, уршол хайырдыны куртық, азы таланты бәсында, егі байыртет. Арвын хайырдуғар, бандиты хамбалама, дашы дыржы тигилов тізарылығдығын, арвын үрдінен ұрғылығығын, хайырдыға,
Олыс хорындың екін адны ажыл я болғы инегер Дурова. Мы благодарим вас за столь деятельное участие в нашем мероприятии. Дорогие друзья, организаторы мероприятия желают вам всех благ, здоровья, долгих лет жизни на благо всех живущих на земле. Да будет так! До новых встреч, дорогие друзья! Тахил Олзатара! Байрте!